أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqatlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan mag'bud bil haq bo'lgan Robbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanarimiz bo'lsa edi. Rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishib tursa edi. Aning ahli baytina, aning sahabalarına ridvanullohi alayhim Allohning rizoligi bo'lsa edi. Ham barcha mu'min musulmon qardoshlarimizga Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan ergan barcha mu'min va musulmon qardoshlarimga Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi. Sizlarni ham tahoratlanib iliq bo'lgan jumg'a namozining farzin o'tim deb kelgan mu'min va musulmon qardoshlarimga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har musulmon kishisi Alloh taolaning amrlarini umuman islom dinin yaxshiroq anglab yaxshiroq bilim deb tilasa payg'ambarlarning tarixlarini o'rganirga tegish. Alloh subhanahu va taolo bu yerga minglagan payg'ambarlar jibargan 25 payg'ambarning ismi Qur'onda belgilangan. Ham agardaki ularning tarixini teran etib o'rgana boshlasak, bizga Alloh taolaning qay bir amrlari ochiqroq tag'inda anglay boshlaymiz. Hem indi Allah Teala qo'shgan amirlerin tağında ixlaslıroq o'ti boshlaymiz. Hem indi payg'ambarlar arasında turli payg'ambarlar bo'lgan, ularning turmush yo'llari ayrilib tura. Masalan, Yusuf alayhissalamning atisi bo'lgan belgili tarixdan aning bir tug'an qardoshlari bo'lgan, abiylari bo'lgan, ular bir oilada yashagan bo'lganlar. Şulayık tarixta kile İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam bilgen birge aralaşkan, yani indi eti bilen bulgan. Şulayık indi başka peygamberlerde Adam aleyhisselam özünün bağlıların şulayık indi terbiyelegen. Lakin peygamberimiz aleyhissalatu vesselam her birimiz biraz gına peygamberimizin turmuşun, peygamberimizin siret-i nebavi degen ilimni aşıp alsak, birinci bitlerden bizga shunday ma'lumot kela payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam tug'an vaqtida aning adisi vafot bo'la. Ul bu dunyoga kelgan vaqtida adisin ko'rmay ola. Ham arab tilidan adisiz o'sgan kishi ul yetim kishi deb atala. Albatta aning bir necha yil davrida 5 yil, qay bir tarixchilar aytadilar 6 yil davrida aning anisi isan bo'lgan. Ham endi ondan so'ng anisi de Amine vafat bula. Ham Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ultulusunca indi adisi de bulmayı, anisi de bulmayı yetimge 6 yaşta eylene. Ham andı birinci abisinde, ondan sonra birinci indi babasında, ondan sonra abisinde ul elbette terbiyelene. Ham indi Allah subhanahu wa ta'ala bunun turunda Duha suresinin 6. ayatında bulay deb aytadi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Alam yecidike yetimen fa'awa. Rabbin seni yetim halinde tabıp terbiye uğrunu nasip etmedi mi deyip Allah subhanahu wa ta'ala sırav bile. Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimizni o'zi terbiyeledi. Ul ana
bütün mümkünçiliklerini tudurdu. Aның yanında muhabbet bilen indi tuğan, muhabbetli abıysın hem babasın yanında buldu. Hem indi Allah subhanahu wa ta'ala özü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ga tırmışı boyunda, tırmışı devrinde yardım etti. Hem indi 9. ayetinde Allah ayta fe emmel yetime fe la taqhar. Şu sebeple yetimlerini cebirleme, onlarga zarar etme diye ayta Allah subhanahu wa ta'ala şu Duha suresinin 9. ayetinde. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın tırmışında, anın tarihinde ol peygamber bulgaç bik küp hadisler kile nişik peygamberimiz yetimlerge karata nindi yumşak hem nindi matur münasebette bulgan. Hem hatta sahabelerin de şulay yok ne bu münasebetke iretken. Kimde kim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytgan yetimge karata yaxşı münasebette bulsa ul minim bilen cennette birge bulur deb aytgan. Biz cennette birge kavuşuruz deb va'da bergan Peygamberimiz. Şulay yok yetimlerinin başlarından sipav, başlarından sıpırı ul da bulsa indi şulay yok bik savaplı iş. Hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytgan köpmü şeş birtegi iş bu yetimnin başında bulsa şul kadar biz savap jiyashakbız. Nerse gadi bulgan gına iş yetimnin başın sıpırıp kitu ol ağır eber tugul anga akşa da tülerge kerek tugul ol boşluğu bizge berilgen yetimni gördük iken anga matur yumşak söz bilen deştik iken esselamu aleyküm kardeş hallerin nişik yılmaydık iken anın başını sıpırdık iken anın için Allah subhanahu wa ta'ala aldığında biz ecir savap alabız. Hem bilgili ul vakitinde Medine şehirliginde bir kup kişiler, bir kup balalar etisiz, suğuş sebebi boyunca kalgan bulganlar. Hem sahabelerge Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şunday sırav bilgen, jiyiliş vakitinde, hem min de şu sözünü sizge kabatlayayım. Siz bugün biregiz, yetiminin başını sıpırdınız mı deyip Peygamberimiz sıragan. Siz bugün biregiz, yetiminin başını sıpırdınız mı deyip sıragan. Hem sıpırmagan bulsağız, barıp sıpırığız deyip emir etken. Yani Allah Teala'nın ilşisi özü yetim bularak yetimlerin halin bik yaxşı bilgen. Hem özü ne bu yetim bulganga göre yetimler için bik nik kaygırgan. Hem indi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu emir bilen, bu Allah Teala'nın emiri yani indi yetimlerge yaxşı itip, yaxşı münasebette bulur bu buyruq Allah Teala'dan. Hem bu buyruq peygamberge gene tugil bizge de kagılatırgan buyruq. Hem yetimnin temin etu, anı qarau, hem şul yetimni elbette ige alu ultağında zur, biyik, ılı bulgan savap. Anın turunda peygamberimiz aytgan in körkem yurt yetimlerge yaxşı münasebet görsetilgen yurt. Elbette her birimiz ne bu dibeytik indi sırav bilen tırmışımız devrinde her birimiz işraşadır. Elle yetim bala alık mı? Elle yetimge nindidir yardım körsetik mi? Hem bu bizning saflığımızı, bu bizning yüreğimizin saflığını körsete. Eğer de ki siz yetimler bilen işraşkan vakitinde, ya ki yetimler bilen dibeytik indi münasebetke kirgen vakitte sizge silep gider. Min yetim, etisiz enisiz üstüm. Hem sizin yüreklerinizde bir nersede özgermi, yürekleriniz titremi iken, yani sizin yüreklerinizde nedir şir var. Sizin yüreğiniz, yani nedir şir var. Hem bu yüreğiniz sizin indi qaralgan, yüreğiniz taş kubuk katkan. Şul vakitte bizge bu yüreğimin yumşartır için tağında kübrek yetimler bilen münasebetke kirgek hem yetimlerge yardım etirge kirek. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Ma'un suresinde bulaydı beyte. Ara'eytellezî yukezzibu biddin. Ellesin kıyametini yalganga sanagan kişini görmedin mi? Bu ayatta din degen söz kıyamet günü. Yani indi sen şunday Müslümanlık görgenin var mı? Kaysısı kıyamet gününde şiklene? Hem kıyamet gününde şiklenu elbette bizning imanımızı indi bizatırgan, imanımızı zayıf itetirgan bir sıfat. Hem indi eğer de ki körürge tilisiz iken şul kişini kaysısı kıyamet gününe ışanmayı siz qarağız iki türlü kişige ul fezâlikellezî yed'ul yetim ul yalgancı yetimni kuvar
Ул ялганчы кеше, менә кемнең Аллаһ Тәгаләгә ышанмаган кеше, кыямәткә ышанмаган кеше, ул ятимне куар дип әйткән. Бу Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм инде вала яхудду аля таамил мискин. Үзе һәм башкалар факирләрне бертик микъдары садакасы белән дә бирергә индәмәс. Ягъни инде ике сәбәп. Беренчесе ятимне куар, икенчесе садакасын бирмәс гомумән үзе һәм кешеләргә бирмәгез ул садаканы ятимгә, кирәк түгел ул. Алар сорап торалар, тегеләй булай, алар мохтаҗ түгел дип әйтү, бу менә бу кыямәткә ышанмауның бер галәмәтләре дип әйтте тора Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Мәгун сүрәсендә. Һәм инде әлбәттә без мусламаннар көтергә тиеш түгелбез. Иебездә фатирда бикләнеп, безгә качан ятим килер микән, качан иебезгә шакыр микән, качан кулын сузап ризык яки су сорар микән дип сорарга кирәк түгел. Билгеле ятимләрнең урыннары бар. Алар ул урыннарда яшиләр. Аларның әти-әниләре бәлки исәндер, ләкин ниндидер сәбәп буенча кичкенә вакытында аны калдырып киткәннәр туу йортында, бала йортында, яки инде ул ылгайгач бу әтиләрдән, әниләрдән һәм бер сәбәбе буенча яки башка сәбәбе буенча бу баланы тартып алганлар гаиләдән, һәм бу бала яши махсус булган безнең инде бала йортларында. Алар безгә бөтенесе билгеле, һәм без ул бала йортларына килеп, менә бу балаларга ярдәмләребезне күрсәтергә тиешбез. Бу Аллаһ Тәгаләнең әмере. Намаз уку күбек, ураза тоту күбек, садака бирү күбек, корбан айлары якынлаша, корбан чалу күбек, шулай ук ятимләрнең хәлләрен белү, ул шулай ук безнең истебездә булган Аллаһ Тәгаләдән әмер. Һәм инде безнең Аллаһка шөкер ярдәм фондының шулай ук инде балалары бар. 2014 елда ярдәм фонды үз истенә, үз карамагы астына 10 бала алды. Һәм ул балаларны әлхәмдүлилләh тәрбиялиләр, тәрбиялибез дип әйтсәк тә була. Һәм инде алар гаиләле булды, алар әниле булды. Чөнки Мәликә ханым аларга бик күп ярдәм күрсәтә. Һәм инде алар белән бик күп вакыт уздыра һәм алар бу балалар аны әни дип дәшәләр. Алар гаиләле булдылар. Ләкин аны менә бу мәчет тарафына, менә бу фонд тарафына гына калдыру, ул да дөрес түгелдер җәмәгать. Чөнки һәрбер кеше үзенең өлешен менә бу балаларны тәрбияләүдә өлешен кертә ала. Әлбәттә һәрбер кеше үзенең гаиләсенә баланы алырга кыенсынадыр. Һәрбер кеше ятимне гаиләгә алуга бер кашанда аягын басмастыр да бәлки. Ләкин булганна бу мусламан балаларга ярдәм итү, ул бик саваплы эш. Һәм инде шулай ук Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам кисәтеп әйтә шундый кешеләрне кайсысы ятим балаларын ала, ни сәбәбе буенча ниндидер үзенә файда китерер өчен. Пәйгамбәрбез әйткән, иң начар йорт ятимнәргә начар мөнәсәбәт күрсәткән йорт дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм инде хөкүмәт балага акча күчерәләр, ул акчага үзем торачакмын, ипотекамы акырын гына түләп барачакмын шул акчага, яки инде ниндидер мал кала, ул баладан мин шул мал белән кулланырмын дип әйтү, шундый ният белән баланы алу, ул харам ният, ул гынахлы ният. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә савабын түгел, киресенчә бу сабыйны алган өчен гынахын да яза ала. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ниса сүрәсенең 10 аятында булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Иннәлләзина яъкулуна амвалал ятама зульман иннама яъкулуна фи бутунихим наран." Ятимләрнең малларын ашаган кешеләр ахирәттә әлбәттә җәһәннәм утына керерләр һәм карыннарын ут белән генә тутырырлар дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Шуңа күрә ятим белән инде ятимләргә ярдәм итү ул бик саваплы эш, ләкин ул шулай ук инде зур әманәт, һәм без бу әманәтне үтәргә алындык икән, аларның хукукларын, аларның малларына кермичә аларга ярдәм итәргә тиешбез. Шулай ук инде Корбан көннәре дә әлхәмдүлилләh якынлаша. Корбан көннәрендә безнең ярдәм мәчетендә шулай ук инде сарыклар да чалыначак, шулай ук инде сыерлар да чалыначак. Һәм инде менә бу җыелган итләр әлбәттә бөтен шәһәрдән безнең ярдәм фондының, ярдәм мәчетенең дип әйтик инде эшчәнлеге белән танышкач кешеләр үзләренең итләрен, чалынган корбаннарын монда китерергә тырышалар. Шулай ук инде сез дә менә бу зур йоланы үтәгәч,
nə bu itlərni яки безнең аша чала аласыз, яки башка җирләрдә чалсагыз да, nə bu инде итләрне nə bu ятимләргә һәрберегез тапшыра аласыз һәм инде чын савапка ирешә аласыз. Баракаллаху лана фил Куранил газим ва нафa'na bil ayatil ve zikril hakim. Estağfirullah li ve lekum ve lisa'il cemaatil muslimin el hadirin ecma'in innehu huvel gafurur rahim ecevadul kerim es-semiul alim.